Seluseyithebeni kudaba alwamaphupho. Sicela ulike le video, sicela usubscribe, sicela ujoin kule channel. Kune link lapha ngezansi ukuyisebenzisa ukujoin to become a member that will allow you to contribute at least R9 every month. You can also use the account number to contribute on the channel, especially for now Amandla. Make it your responsibility to make sure you contribute to the channel, especially if it adds a value for empilweni yakho. You do get some insight in terms of amaphupho liswalithala kwena. Mina ngikupastor ningi upastor wezwe Paul ngohlongo uthi uphupha amathwasa nakuba ke khuluma ngathi ukhuluma nerobot sizomphendula. Maybe uzofunda ukuthi la ukhuluma nerobot but ukhuluma nomuntu where you need to ucele, you need to humble yourself, ubingelele yabo. Into esizoyisho la asiphendula uPaul, siphendula wonke umuntu. If bekuyena bengeke ngimphendule, but because of wena nabanye abantu sizophendula sikusho ukuthi uma uphupha la ithwasa noma mathwasa ngokwesintu uPaul lungabika ukuthi usuku nobizo lobungoma wena noma futhi sokunezinto sokuthi ulandele lobizo ngokuhamba kwesikhathi. Okwesibili singakusho ukuthi uma uphupha ithwasa uPaul ngokwesintu olungabika ukuthi ungenzeka kunomuntu owagcina engaliphothulanga lolu hambo lokuthwasa noma ungaphothulanga intwaso ngenxa ubona lo lela thwasa. Ithwasa umuntu osese initiate, umuntu osesigabeni sokufunda, yabona. Number 2, number 3, uma uphupha futhi ithwasa upha uma ligida noma licula izingoma zobungoma ngokwesinto olungabiyela ubika ukuthi unobizo lobungoma. Number 4, futhi uma uphupha ithwasa kupha uma ulibona libhukuda noma mhlawumbe ulibona ligeza ngokwesinto lokho kungasho ukuthi mhlawumbe kunedlozi engenzeka lidinga nje ukuhlanjululwa. Ngenzeka wena ombethwe idlozi elingenzeka lidinga lokuhlanjululwa noma kunedlozi ke likhona esuke lidinga ukuhlanjululwa, yabo. Esingaphinde sibale futhi ukuthi uma uphupha ithwasa kupha uma uphupha lelo thwasa lelo libona ligqula, ngabe ligqula imithi, ngabe ligxoba imithi, ngabe lulapha isiguli ngokwesinto lokho kungabe ukuthi wena unobizo labo bungoma futhi kumele uthathe isikhwama, yabona ubongilaphi, yabona. Futhi singasho ukuthi okwesithupha uma uphupha futhi ithwasa, uma ubona ithwasa mhlawumbe likhumula izingubo zobungoma, lokhu kwese kungasho ukuthi kungenzeka wena umuntu ongafuni futhi ongazimisela ukulandela ubizo lobungoma. Number 7 asithi thina uma uphupha futhi ubona ithwasa lolo upha uma ukwenzeka ubone lichitha inhlolo, ngenzeka ubone lichitha inhlolo, lokho kungaphinde kukhombe futhi ukuthi unobizo, yabona, lobungoma. Wena usafuna ukugudle lolu hambo lwe-spiritual alignment, yabo. So la khona nje ubona izinto that ezithi ukuthi ithwasa, umuntu oyithwasa, umuntu othwasayo, umuntu enza ngabe wenza noma yini asuke yenza la ngabe uyayenza, I don't know, ngeke sikwazi ukubala konke complete ku video yodwa, but kuningi umuntu but as long as ayithwasa eqole izinto zobuthwasa whatever asuke yenza ngesikhathi leso into esuke ibika kwesikhathi esiningi ukuba nedlozi, ukuba nobizo lobungoma, yayibona. Siyabonga, may God bless you. Ngakhohle ukulike, ngakhohle usubscribe ku channel bese uyaqiniseka ukuthi you become a member. Siyabonga.